ibice bine Yohana, igitabo cya Yohana. Ndagira ngo tujyane turasoma imirongo mike kandi tuyigishe rwose mu buryo bwiza bwatuma umuntu wese afashwa. Yohana ibice bine. Ugomba ntegereje abantu bagihindura impapuro kugira ngo tujyane, kandi ni byiza iyo umwigisha yigisha abigishwa bakurikirana cyangwa tujyana, icyo bizaniramo umugisha mu nzu y'Imana. Ibice bine, ndagira ngo muze kumva aya magambo neza kandi araza kugira umumaro muri benshi. Umurongo waho wa 22 dusome n'uwa 23. Ibi byombi turaza kubihuza tuvuga intego y'iri jambo ry'Imana. Ibice bine, umurongo waho wa 22 haravuze ngo dore mwebwe musenga icyo mutazi. Yohana ibice bine 22. Uvuze oya nawe aze kwigisha. Ngoya, dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bagira gute? Niko namwe byanditse. Tusubiremo 23. Hari abantu mbonye basetse mu Kinyarwanda, ubwo mwaza kumbwira ngo siho kandi ariho. 23 haravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka bene abo ari bo bamusenga. Niko namwe yanditse. Tubisoma uko biri. Imana ibagirire neza. Nari ngiye gusaba umuntu umwe ngo nawe ansomere, ariko niba tujyanye Imana ibahe umugisha. Hanyuma nyemerera ubumbe Bibiliya yawe, urege amatwi mu minota itari myinshi, nibura tugabane uyu mugisha. Hanyuma ndebera umuntu umwe umwungirire iri jambo, umwungire ngo turashaka ngo Imana igukore ku maso usenga Imana uzi. Imana igukore ku maso usenga Imana ugize gute? Turi abantu babyizeye, turi abantu bizeye ibyo bintu. Imana ibagirire neza. Dore ingaruka dufite niyo nshaka kubanza gusobanura. Tugira abantu baba mu rusengero basenga Imana batazi. Mwumvise umurongo wa 22. Tugira abantu baba mu rusengero ariko basenga Imana batagize gute? Icyo ni kimwe cya kabiri. Tugira abantu baba mu rusengero basenga Imana ariko batarabonesha amaso ya bapimiranya gusa. Tukaza tugasenga Imana ndirukana iyi myuka mibi, sohoka muvemo, sohoka muvemo. Abo tubwira nta ubona iyo myuka. Nugupimiranya ikirere, Mana ni hano cyangwa ni hano, iraha cyangwa iraha, ku muyumbu ikavuga. Nugupimiranya kugira precision yo kumenya aho Imana iri, bigoye abantu. Ndebera umuntu umwe umubwira ngo ugiye kubyiga, burya Imana ibe hari nuko ubutabizi. Imana ibihari se koko? Turi abantu bizeye ko Imana ibihari, turi abantu babyizeye. Abantu mubyizeye munyikiriza muvuge ngo amen. Kongere tuvuge cyane ngo amen. Hanyuma ndashaka ko tuganira, ariko ntangiye tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko ndahera ku tuntu tubiri kugira ngo uze kunyumva. Ubu tugira abantu bakunda inyigisho, ariko inyigisho bakunda ari izibakundisha isi. Ibyo murabyumvise? Ubu mukanya hari ibyo twabwiriza mugahaguruka mukazamura haleluya, mugafashwa mugakoma mu mashyi, mukanya barabwiriza ijambo ryiza mbona muzuye umwuka wera. Ariko ndavuga ngo koko izi mbaraga ni iz'umwuka w'Imana umanutse cyangwa n'amarangamutima abarimwo bagize munsi yo gusa barapfa? Yego, nabyo biremewe. Noneho ndashaka kugira ngo tuvugane aka kantu. Abantu benshi iki gihe bakunze inyigisho z'isi. Hari uwambwiye ngo tutazikunda si yo turimo, ariko si iwacu. Se mwari mubizi? Aha twebwe turi mu icumbi, turacumbitse. Iwacu ni hehe? Kuki se dukunda gukorera isi aho kugira ngo dukunde gukorera iwacu? Mumenye ko aha tuzahasiga
tukagenda. Kuki dukunze iby'isi kurusha ibyo mu ijuru? Abantu rero bakunda inyigisho z'isi ni nabo bariho banguye umusaraba, abo ni abanzi b'umusaraba. Ariko abakunda iby'ijuru nibo bakunzi b'iki? B'umusaraba. Barabyigisha. Ubu tugira abantu b'abakristo baba mu rusengero bavuga ngo twakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, twebwe ibyacu twagize gute? Twarabirangije. Bebera umuntu n'umumbwirire ngo sore, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Kumwakira ni kimwe, no kubana nawe ni ikindi, no kugumya ukagendana nawe nacyo ni ikindi. Muranyumvise? Hari abagira inyigisho z'ubuyobe ngo none se ngo reka nkubaze Fani ngo ati karame, ubu ubyaye umwana wamwihakana ntiyaguma akaba umwana wawe? Ngo yego. Ngo none se niba wowe utakwihakana umwana wawe, Yesu yakwihakana? Izo ni inyigisho z'ubuyobe. Arakwihakana se nuko mutazi ijambo ry'Imana. Niba se umwakiriye ntiwemere kuba umwana we, yarabivuze. Abamwakiriye bakizera ijambo nibo yahaye kuba abana b'iki? Ubwo abatamwizera yabahaye kuba biwe? Abo ni abandi, ni abashitani n'ab'isi. Ni nayo mpamvu bajya babivuga, abantu bajya bayoba. Ntabwo kuvuga icyongereza bikugira umwongereza. Muranyumvise se abakozi b'Imana? Ntabwo kuba wavuga neza icyongereza byakugira umunyamerika. Ntabwo bishoboka. Birasaba kivuge ariko gira n'ubwenegihugu, kivuge ariko gira n'indangamuntu. Ntabwo waba uri umukongomani ngo ukuze ikinyarwanda ngo bikugire umunyarwanda. Nibyo byakugira umunyarwanda ngo nukuze ikinyarwanda se? Hari icyo bisaba. N'uyu murimo rero bifite icyo bisaba. Niba waramwakiriye, yego ni umugisha, ni inzira yo kuzabana nawe, ariko nyuma y'ibyo hari ibindi bintu bikenewe. Ntega amatwi ntibiye, nabivuze. Ntabwo kuko tuzakwemera nk'umunyarwanda ufite indangamuntu. Hari indirimbo mujya muririmba ngo umugabo nta bwenge yagiye nta gaki, ngo ageze ku irembo byagenze gute? Barumusabye ararubura, yibwira ko azatanga urwa mbere. Urwa mbere hariya bavugaga ni uruhe? Ni rwa rundi rw'uko yakiriye Yesu ariko ntiyamukorera. Ngo arutanze baramubwira ati ibyo ni nyakatsi, dukeneye indangamuntu itari igitabo igezweho uyu munsi, ikwiriye kumenya uwo uri we. Kubera bivuze kubera iki? Ngo ageze ku irembo atanga urwandiko, ariko bamurebye baravuga ati urwandiko si rwo rugize gute? Si rwo rukenewe. Yasubiyeyo cyangwa yaragiye? N'abandi rero bafite Yesu by'izina bamuriho ariko batamurimo, nimuzategereze ko muzajyayo. Ibi twirirwa turi iwacu mw'ijuru, bino bisigara bazasigara ko muzasigara tukajya tugenda mureba. Kubera iki mbivuze rero? Mwibuke ijambo ry'Imana. Turashaka mukorera Imana mugize gute? Muzi. Ndashaka mukorera Imana mwabonye. Reka mbaho urugero. Ubu nabona hano dufite abakobwa bafite abasheri. Ejo nibyo nigishaga. Ubu wajya ngo uranyanze ndiyahura, muzamureke yiyahure. Kwanze se ni igiki? Ubu barahari ngo babipanze. Ngo uyu muntu ni igiki? Nubwo wamushaka akakunigira hariya vuba, kagufasha no kugenda. Ariko icyo nshaka kubabwira, ndagira ngo munyumve, mureke dukorere Imana tubona. Imana dukore hehe bakozi b'Imana? Dukorere Imana twabonye. Niba tutabona nta kigenda. Kubera icyo ko naguze, ubu tugira abantu hano bafite abasheri babo. Iyo iminsi mikuru Saint Valentin igeze, aramujyana akamugurira iki? Inkoko. Kubera icyo amugurira inkoko? Nuko amureba. Atamureba yayimugurira? Naho murahangaza rero kuba mutura hano, mugatura Imana mutarabona, mugatura Imana mutazi. Nibyo wayoboye akajya avuga ngo reka mbibutse muhaguruke dushime Imana. Barayizi se muyobo? Icyo ngibyo ni ukuyobora ikigara. Arimo wakubaza ngo iri hehe ngo tuyishime se? Yarabona na nubwo azi ko ihari. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo dusenge Imana tubona, dusenge Imana tugize dute? Tuzi. Nibyo Yohana yavuze, arabihamya, aravuga ngo mwebweho
musenga Imana mutagize gute, mutazi. Mwibuke mu kubara twasomye ijambo ryatubwiye ngo iki, ngo Balamu ngarangiza aragenda afata indogobe ye yiguriye agaburira, ategeka aha amabwiriza, arayurira arayibwira ngo tugende. Indogobe iragenda ariko ngo igeze mu nzira ngo ibona marayika, kandi iyi marayika yari yo Mana y'icyo gihe. Irangiza ibwira Balamu ngo ari we yihata, abazi iby'indogobe ukuntu zigenda, ngo yanga kugenda, ngo kuko yari yamaze kubona marayika ahagaze mu nzira afite inkota. Aravuga ngo Balamu, ahantu uri ujya nta mugisha uriyo, ugiye kurimbuka. Ingaruka ni uko igitangaje muri iyi minsi abantu aho kubona Imana iriho irabonanwa n'inyamaswa. Noneho inyamaswa ziriho zirayobora abantu, aho kugira ngo abantu bayobore iki, inyamaswa. Kuki inyamaswa ibona Imana, uri ku nyamaswa ntabonye Imana? Muranyumvise abakozi b'Imana? Ingaruka ni imwe, niyo nshaka kuvuganamo nawe. Wewe uragenda ariko nturabona Imana, uravuga ariko ntabwo urahura nayo. Turarutwa n'inyamaswa. Inyamaswa ziriho ziratubwira urugendo ni rubi, hagarara. Ariko dufite abantu baziriho badashobora kumenya yuko Imana urwo rugendo itarwemera, bagwa mu nzira. Ngo barangize ngo akubita indogobe kangahe, gatatu. Irangize ngo yanga kugenda. Noneho ngo Balamu ngarangiza aterura ijwi, ngo Imana imanukira mu ndogobe, ngo igiye kuvuga iramubwira ati none se kutagenda, uragira ngo njyewe wuganisha mu nzira yo kurimbuka? Ariko mwibuka 31 ngo igiye kureba yitegereje, ngo abona marayika ahagaze mu nzira afite ikibakozi bimwe, ngo arangije ngo yihita yikubita hasi. Ariko ijambo ririmo ni irivuga ngo abona iki bakozi bimwe, abona iki? Munyikirize ndabinginze, abona iki? Mbaniza umuntu umwe ngo hari na rimwe wari bwabone marayika wowe wagenda? Hari na rimwe? Ariko jya umubaza, naso ntibiteye, jya umumbariza biramfasha. Hari na rimwe wari bwabone marayika? Ntusubize, ariko tekereza mu mutima wawe. Uzi kuba aha ngaha mutabona Imana, tukakubwira ngo Imana hano irahari, mukaza tukaririmba za ndirimbo, ahamanati, fata kuri se, ahamanati siyabona. Ubwo ngo biragutsa rimwe na rimwe. Hari ibintu tujya dukora ukabireba ukabona koko kari ikigare. Ndebera umuntu umwe umubwira ngo tuve mu kigare dukorera Imana tubone, tuve mu kigare dukorera Imana tugira dute? Na rimwe turavuga ngo muze twubaka amakaro twubakira Imana tuyishime, nturayibona. Muzi ingaruka duhura nazo. Ubu nubona aba baririmbyi, aba bakozi b'Imana n'abandi, muzi ko muza mu rusengero mukabona Imana, nta wadasiba amateraniro. Ariko ingaruka duhura nazo, baraza Reverend Karuranga, baraza kuko batarabona Imana, bakibwira ko ari twebwe turi hano. Ntabwo bazi ko ari Imana iri hano. Yarangiza ukabona aragiye, arahagurutse, ateruye ibintu arigendeye, cyangwa ugasanga ari muri telefone. Ntabwo azi ko Imana ihari. Rimwe na rimwe basiba aya materaniro, ari Imana yatanze itegeko, iravuga ngo mujye muterana nzabana namwe. Noneho bo kuko batarayibona na rimwe, kuwa gatatu mu isoko, kuwa kabiri kizabonwa, kuwa kane mu isombe, kuwa gatanu mu birayi, kuwa gatandatu mu bisururu. Umenya none ukavuga ariko uyu muntu azafashwa n'iki? None se aragira izihe mbaraga? Arajya kureba ibirayi kuko arabibona, arajya kureba dodo kuko arazibona. Ariko Imana atarabona ntabwo bimuhangayikisha. Ubu tugira abantu binanura, yakumva yabuze icyo akora. Twapfa kujya mu rusengero kwa Patrick nkareba n'imidihi ihari, narangiza nyine mukabyina bya bindi by'abakizere. Ni ukubyina ikirere, urabyinira iyo wabonye, urayizi iyo ubyinira. Ahubwo turabona abasimbuka bajya hano, bazatagangara. Ubu tuzagira abantu bazatagangarira mu nzira. Niyo mpamvu ubona ku wa mbere mu rusengero umutwe w'uruhande rumwe tugasenga, yakumva ntayo yumvise. Mu bapfumu hirya hariya uharya wa murozi w'inahanini inde
muramwibagiwe. Reka twifatire Sarongo umenyerewe, ako harya n'umurozi cyangwa n'umupfumu, ariko baravukana biraho birahegeranye, sibyo se? Icyo mvuga umwanya umwe ari ihene kwa Sarongo, ubu mubona narwaye umutwe w'uruhande rumwe, Sarongo akabazanya inzuzi n'abazimu bakurambere ati bareze tanga ihene, ati mwaye umutaka mukubita ikintu akacyambarira hano, akajyaza afite urunigi tukajya dusimbuka, manurera igufa hano, manurera ibyo ni icyana. Manurera ni igice ukenyereyeho hano, manurera cyangwa Sarongo areba. Ntabwo murababona, dore tujya duhimbaza hano, amasara akaba arasimbutse, Sarongo aragaragaye hano, kandi tuba tuvuga imirimo n'amaboko y'Imana. Ingaruka ni uko tuvuga Imana tutagira dute, tutabona, tutarumva, ariko tuyivuga tuyizi ntabwo byabaho. Ariko mbabwira hari akantu murimo mwumvamo iyo bamutuje nk'abashoje misasi. Tugiye kuvuga ibintu mumenyereye, ndashaka nze kubereka uburyo tuzabona Imana. Tujye tubwira abantu Imana babona, twebwe dusigaye Imana ibonwa n'inyamaswa, twe tugasigariraho. Barangiza bakakubwira ngo wayibonye, ngo wayumvise, ngo cyangwa wa musaza ngo n'umukecuru ngo bari mu rusengero baravuga ngo ndayumvise, tuyumviye he? Ati ndiho ndayibona, tuyibonye nde ko ndi turi kumwe hano. Nuko tugira abantu bateye batyo, ntayumva ntayibona, ni ugupimiranya. Bakamubwira ati ndumva umwuka ariho amanuka, ndumva ariho amanukira mu kirere, ndumva ubwiza bw'Imana. Ukabona umuntu arahagurutse akaza akakubwira ngo ndi Uwiteka Imana ngabo ukuntu avugana nawe, ndi Imana nkwaye umugisha, ndaje ndakumanuye. Niko ikubwiye, urayibonye se? Hari abantu bibaza ibyo kubera iki? Tubaho mu buzima bw'ikigare. Ariko ndebera umuntu umwe umubwire ngo va ku giti dore umuntu, mumbwire va ku giti dore iki? Ko mutabikora hejuru hari aba basimu murananiwe, mumbwire ngo va ku giti dore iki? Abarokore haleluya, abakiri mu nzu y'Imana munyikirize. Baravuga ngo mwebwe musenga Imana mutagize mute, ariko barashoza baravuga ngo icyakora bazi Imana bazagira gute? Turi abantu bazi Imana yanyu, duhereza Imana icyubahiro. Abantu bahizi guhereza Imana icyubahiro. Niyo yaba umwe nibura akaba yarayibonye akarusha abandi akazamura haleluya nkamwumva. Imana ibagiriye neza. Njyewe ndabubaha, muzi impamvu mbubaha? N'ubu ibintu byose mukora ndabatinya. Ubu muzi Imana mwayibonye hano mu rusengero, ntawe twajya tubwira ngo kuki udatanga ituro, mwajya muyizanira, murahangaza uguzamo 10,000, nayibona uyibonye wazana 100,000. Abarokore mureho muranyumva? Impamvu ndiho mbabwira, nubona nka perezida yaza ahantu wa repubulika, kuko hari mu mubona ntawajya kwihagarika. Birashoboka se? Oya. Imana ariko kuko mutayibona, iyo turiho tuyivuga, ubona umuntu rwose arahagurutse n'agatelefone ke, nubwo murahangaza. Turavuga ngo Imana, nimumvugire ngo Imana irahari. Ukabona umuntu rwose n'umuntu umuhamagaye ntanamuzi, n'uwo mbere y'intambara basanga hari n'umuzimu wabo simbizi. Ukabona arahagurutse turiho tuvuga ibyo bintu, yicaye mu by'ukuri hano amezari. Hari n'abadabiruka ukagira ngo wenda hari ikibaye, akagera n'imbere y'umuryango yanayikuyeho. Waba udufite ubu barabyoroheje, ukaba urahamagaye bajya kukubwira ngo harya ngo uriho unyibuka, none se nguko iyi nimero yawe nayisanze muri telefone yanjye. Hari n'ugira kamera agahita atukana, ubundi shibubi utazi uko wakigegeraho, kandi ari haravuga ngo nimumvugire. Ubwo se uwo arayifite cyangwa ntayafite? Ndabera umuntu umubwira ngo tuvuge Imana babonye, niyo utarabona ntukayivuge, nicyo kitumaze.
none se muragira ngo Imana ihari uwasohoka, wayibonye wasohoka, wayibonye wajya kwihagarika kwihangana, wajya uvuga ngo Mana ushobora byose, aka kantu nyine nisinge hanze, have ni uruhago rukomeye naho niyo utabishaka, dore kubera abazimu iwanyu hari ababa bameze nk'abagiye kugura urusengero, bayatera intambwe araramye ameza arya. None se mukozi w'Imana uratashye hoya, bariho barabwiriza se, bariho baravuga Imana iki Yesu, ndumva naniwe ngo ndinamura umugongo, wayibonye ongera ndebera umuntu umwe umubwire ngo tuvuge Imana wabonye, reka tuvuge Imana twabonye. Abantu babyizeye gutyo munyikirize muvuge ngo amen. Tugiye kugera ahantu ndabizi bikunda. Kubera iki rero ndagira ngo mbabwire ngo nubwo biba bimeze gutya, Imana ibigize gute ihari, Imana ibigize gute. Ndebera umuntu umwe umubwire ngo nubwo utayibona burya ibihari, ndaje mbibabwira ukuntu ibihari, nubwo utayibona buriya ibigize gute. Hari abantu batayibonye, wavugaho gakeya. Hari umusamariyakazi Bibiliya ivuga ngo yari amaze igihe asenga, abaza Imana yaranoze, ngo arambiwe guhora atwara abagabo b'abandi. Rimwe ngo Yesu aramwumva, aramanuka ajya ku iriba, ajya kugira gute kuvoma. Ngo avuye kuvoma ahura na Yesu. Ahura n'iki? N'Imana. Irangiza iramubwira ati madamu wampaye ku mazi. Ati Imana imbabarire. Ati muriye he nawe se? Duhuriye he? Biranditse ibyo ndababwira. Muriye he nawe? N'amazi naguha, iriba tuyavomamwo ni rirerire, ntabwo naba navunitse ngo nyaguhe. Hanyuma yarangiza akavuga ngo nimwumvugire, yarangiza akima Imana amazi. Siwe ntabwo amuzi, ntabwo azi imbaraga ifite, ntabwo azi ubutware bumurimwo. Niyo mpamvu babwira ngo sinabarenganya, ibyo mukora naho murahangaza, muri abantu b'abagabo, niyo muvuga niyo mukorera ntayo muzi, ntayo murabona. Niyizi gusabye ntuyiha, urayibwira ati bimeze bite, mpuriye he nawe? None se nyine muzahurira. Iriba ni rirerire, aramwitegereza ati wampaye ku mazi. Yesu ndamukunda, ndamwitegereza abona ko ari uko atayamwima, ahubwo azize kutamumenya, azize kutagira gute kutamumenya. Arangiza aravuga ngo reka nkwibwire rero icyambere, uri umugabo watwaye abagore b'abandi ishyano ryose, n'uwo mwararanye uyu munsi ntabwo ari uwawe te, utubanza ari ya yindi nashakaga, n'uwo wararanye uyu munsi si uwawe. Turi mu ntoki, uri umuhanuzi, tureka kandi Imana niwe nimaga amazi yego. None se wampasize noneho yose nayaguha. Ndebera umuntu umwe umubwire ngo wamenye ko ariyo ntiwayima amazi, wamenye ko ariyo ntabwo wayima amazi, wamenye ko ariyo ntabwo wayima iki. Bakoze ibintu n'ubu muri abantu b'abagabo, mwikomere mu mashyi, mwikomere mu mashyi niyo cyane. Ibintu mukora utarayibona nayo ukabikora, uzi ubu wayibonye n'ibibanza mwajya mubitanga. Reka mvuga kandi umugabo bita Aburahamu, rimwe atarayibona, abantu batayibonye baramusetse, ari mu rugo yasenze, yavuganye nayo, atetse cyangwa ari mu yindi mirimo ikaba irahindutse mu rugo. Ati ndi Imana, ati ndakumva Mana avuga, muhaye umugisha, ati gushima Mana. Cya kabiri nzakugira umugisha, ati ndakumva. Cya gatatu uzakuvuma, nzagira gute? Umuhungu aravuga ati iyi niyo kabisa ndayumvise. Arangije ngo ahamagara abagabo, baragenda bamuzanira ikimasa cyiza cyane, arakibagira harya. Kubera iki yabazi ikimasa? Nuko yari yagize gute? None wowe uhibonye ugira ngo ntiwakibaga wazana atanu, ariko ntabwo twakurenganya, ntabwo urayibona. Ndebera umuntu umwe umubwire ngo Imana uyibone, Imana uyibone. Tugiye gusenga mu kanya, Imana igira gute? Turi abantu babyizeye, turi abantu bizeye ibyo bintu, abantu babyizeye. Munzamurire haleluya. Idukore hehe? Imana idukore hehe? Imana idukoreye harvest, Imana idukoreye munyikirize. Abantu babishaka munyikirize, Imana idukore hehe? Dukorere Imana tugize gute? Abantu babyize mwongere muzamurire Imana icyubahiro. Noneho mwumve ikintu nashakaga, mwumve. Reka mvuge undi muntu umwe gusa, hanyuma twinjire ku bantu Imana igishaka gukora ku Mana.
umuhungu bita Gehazi, muramuzi. Rimwe ngo Imana itaramukora ku maso, ngo yagize gutya, ngo arasohoka, yari yaraye mu nzu yavuganye n'Imana yayisenze, ngo asohotse, ngo arebye abona ingabo z'Abasiriya. Mwaragasomye bakozi bino, abona ingabo z'abaki bagose urugo rimwe, bagose urugo baho bari batuye Dotani na Elisa. Barangiza ngo azibonye agira ubwoba, hari akanzu hariya, aravuga ati turapfuye. Abaraza ageze mu nzu, aterura udushoboka twose, abarirukanse ati karabaye. Elisa amubonye ati Gehazi uri mu biki? Have ibintu uvuga ntabwo ubizi, twatewe, ingabo zimeze nabi hano hanze, ibisasu, mazimigani, ibintu byose bashimitse, turapfuye, fata ubwo ubonye tugende. Elisa aramwitegereza, arangiza aramuseka, aramubwira ngo uzize yuko itaragukora ku maso. Niba wari ufite amaso uruhuro, ntabwo ibyo wabyikora. Tugira abantu batarabona Imana, niyo mpamvu bahora baba mu bikombe byitwa gushidikana. Arangize aramubwira ati nawe wigenda, ngwino mbanze ngukore hehe, munyikirize, ngwino mbanze ngukore hehe, mbanze ngukore hehe. Byarakunze. Arangiza arabanza abwira Imana ngo Mana, uyu muntu siwe nuko akuvuga atarakubona, uyu muntu siwe nuko agukorera ataragira gute, nyemerera mbanze musengere, uhumura aya maso ye, ubanze umwereka arebe, namara kureba ntabwo yongera kugushidikanyaho. Baramusengera, ngo Imana yumvira Elisa, ifungura amaso yande Gehazi, ngo abona Imana, abona ingabo nyinshi zigose za zindi. Ngo arangiza aravuga ngo noneho Imana ngize gute, ndayibonye. Ndebera umuntu umwe umubwira ngo nawe Imana igukore ku maso, Imana igukore ku maso. Hari abantu batize wese ko Imana yabakora ku maso. Reka mukorere iyo mutazi muhizi, ntabwo mwatuvu. Abarokore haleluya, abakiri mu nzu y'Imana mwongera munyikiriza muvuga ngo amen. Ndagira ngo tuganye ku musozi, ariko mwumve kano kantu. Buriya hari ibintu Imana igikora itavuze, ariko iyo wayibonye. Natanga urugero, umuntu bita Aburahamu navuze, bivuga ngo Imana yamuhaye umwana bita Isaka. Bibiliya igiye kumuvuga iravuga ngo yari umwana w'ikinege. Mukumve kano kantu, ngo amaze gukura Imana ishaka kumugerageza, ishaka kureba ko yayibonye, ishaka kureba ko afite imbaraga. Iramubwira ngo genda untambire uwo mwana w'ikinege. Mwumve bakozi bino, muri biriya bihuze abarokore haleluya, abakiri mu nzu y'Imana nanone munyikiriza muvuga ngo amen. Ngo aragenda aramubwira ati noneho uko bimeze, genda uzane uriya mwana wawe w'ikinege, ugende umuntambire. Imana izi ubwenge. Arangije ngo arayumvira, aterura umwana, Imana igize gute, munyikiriza ihari, ajyana umwana, Imana igize gute, aramwikorera, Imana igize gute, ajyana inkwi, Imana igize gute, aragenda agera ku musozi, Imana igize gute, arangize aramuhambira, Imana igize gute, aramuterura amushyira ku ruti cyane, Imana igize gute. Ibikora ikintu gikomeye itabimubwiye. Hari umuntu yaba Imana yaba yarakoze ikintu itamubwiye hano. Hari umuntu yaba Imana, hari umuntu waba wibutse ko hari icyo Imana yakoze itakimubwiye. Mumbwirira ngo Imana igikora itanavuze. Nizo mbaraga zayo, ikora itanagize gute bakoze bino. Hari abantu babyizera mwanjye se, ikora itavuze. Hari umuntu ugize akantu yibuka yaba yarakoze itavuze. Ihari buriya mwambi mubonye nyirawo ihari. Itama rivuganye namwe riraceceka, ngo azamuye inkota iraza ati have. Nakurebaga, nagira ngo menye ko wambonye, nagira ngo menye ko wamenye. Umwana ntugire icyo umutwara. Imana ijya yica akajisho, irangiza iramubwira ati hindutse amaso hari, reba hari urupizi. Ngo aragenda ararubona, rusosoramo, araruzana n'agahungu kagakura ku muriro. Barangije bararubaga, bahera ku mwijima baba barariye, bagera ku mpyiko baba barariye, bahungu batamira isosi. Barangiza baravuga ngo tuyibonye. Mbona umuntu umwe umubwira ngo nawe Imana uyibone.
Imana uyibone kandi ko bitaravuze abantu babyizeye munsamurira. Haleluya. Bakamvuga kandi tugana ku musozo dusenga. Bakamvuga kandi umugabo bita Moridekayi yaragiye arasuzugurwa. Agira gute? Ariko bamusuzugura Imana igize gute? Bamuvuga Imana igize gute? Amana aramubwira ngo jya umuterera amasaruti. Ubwo avuga ngo sinzatera isaruti, ntabwo nayiterera umwana w'umuntu, nzayiterera Imana nabonye. Undi aravuga ngo urasuzuguye. Aragenda amugambanira Imana igize gute? Ariko muzi ko hari igihe Imana igiceceka we? Barako muzi ko hari igihe igiceceka? Bakagutuka igaceceka, ugasonza ikagira gute? Bakakuvuga ibyo bashaka ikagira gute? Bakakubonera mu ishusho itariyo, bakavuga ngo yaranyumiranye ikagira gute? Ndebera umuntu umwe mubwira ngo nubwo yacecetse yari ihari. Mfasha tugiye gusenga. Nubwo yacecetse yari igize gute? Yacecetse igize gute? Muri icyo kibazo cyawe yacecetse igize gute? Muri icyo kigeragezo nubwo ubona gihari ariko yacecetse igize gute? Ongera umwumvirire ngo humura, nubwo ubona bimeze gutya Imana irahari. Niho ngeze. Nubwo ubona bimeze gutyo Imana igize gute? Gutama muri aya manywa y'ihangu Imana ikagira abantu ikora ku maso. Muri heavens ikagira abantu ikora ku maso. Yabivuze yabinyujije mu bahanuzi babo. Ndagira ngo nawe wize Imana igukore hehe. Muranyumvise se? Tugiye gusenga. Ariko ndagira ngo mvugane na buri wese. Icyakora ibyago mugira musenga Imana mutagize gute? Ariko twebweho tugiye kujya dusenga iyo tugize gute? Muhaguruke murananira. Mbonye umuntu usinziriye ku manywa y'ihangu. Muhaguruke tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Hari abasinziriye babigize uburiri. Mukangure, reba umuntu ukicaye umukomanga umubwire ati kanguka turatashye. Kanguka abandi batari gusinziriye. Nubwo turiho tuvuga ngo muyibone, hari abasinziriye batayibona. Ariko namwe sinabarenganye. Icyanditswe cyabitubwiye. Hari abasenga Imana batagize gute? N'abasenga Imana bagize gute? Turabivanga. Tugiye kwisengera Imana gusoza. Ariko ndebera umuntu mwambariza ngo urashaka ngo ubone Imana. Urashaka kubona Imana? Urashaka kubona iki? Igihe kirageze. Tugendera mu kigare cyo gusenga iyo tutazi. Niyo mpamvu Pawulo yarabisobanukiwe. Dore nicyo kimaze abantu. Ntabwo tuzi guca bugufi tugendera mu bigare. Arakaririmba ati ngerageza uko nshoboye ubuzima mpambizi bwaha, nyamara ndandibona byumboneza ntanagurwe hose mwawe n'umuriro niba ushaka ibyaha birimburwa iwanjye. Ndagira ngo mubaze, urabona nta kintu kiriho gituma utabonana n'iyi Mana? Si uko idahari, burya iba ihari. Bagusuzugura ihari, ariko yinjira akora abantu bakabimenya. No kuba uriho gusa ni agaciro kanini kuri iyi Mana. Mungu yarabuze, yarabimenya, aravuga ngo marayika amenyesha iki? Igihe. Murinzi we menyesha iki? Igihe. Nizo ngaruka gusa dusigarana. Ariko ndagira ngo dusengane Imana. Ibi turiho tuvuga mpagira ngo imbaraga zikorere muri ba mwebwe. Nta mpamvu abazimu bagutera. Barabonye Imana, uzi Imana. Iyo dusenga ubushoboye. Ubutwari bw'ijuru. Nababwiye ngo kuvuga Icyongereza ntabwo bikugira Umwongereza. Dukeneye identity card izatwemerera kwinjira mu bwami bw'Imana.
ry'Imana iri juru riraharanirwa ntabwo ritoragurwa. Ibi byo muza nyine tukabiririmba gusa, turashaka no kugira ibyo dukora. Abo ni twari kumwe kare, nababwiye umwana w'umukobwa ejo bundi baramutatse ejo nijoro, baramuvuga bavuga imirimo ye, ndavuga ngo nuko utanapfuye unagiye ngo bahamije, Imana izakubera igisubizo. Tugira abantu baba mu rusengero nta kintu na kimwe bamuzi, nta na kimwe, nta na kimwe, nta zina bubatse imbere y'Imana. Uraho gusa, uraho gusa. Muba mugira ngo ni imigisha tubakeneye, ariko iyo ukorera Imana bagutuka ihari bakakuvuga ihari, ariko iyo ihagurutse bamenye ko iyo wasenze ari inyabirego. Hanyuma waba urimo utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, njyewe nkagusengera tugasoza. Kandi muzi ukuntu ibintu mubyumvise, buriya iyo mwumvise numva rezo yawe ndayumva. Bya bindi byo gusimuka takira Amerika, takira viza, byose uratakira uzabikoze iki? Ariko iyo Imana ngo nkore ku maso, yarabivuze mubanze mushaka ubwami no kugira gute. Ibindi byose abantu bashaka kongezwa bataguze. Mu ndebe tugasengera rero. Hano harimo abacuruzi, nari ngiye kuvuga ngo umucuruzi ninde, ariko ndabizi ko ubu ugiye mbona ku wa mbere ukambona nza kukubwira ngo wanyongeje ntaguze, wambona nk'umuntu muzima, wabona nuzuye. Ku wa gatatu ukabona ndagarutse ngo nyogeze utigeze ubona ngura, murakeka ko wanyongeza? Wambwira ngo banzugire gute? Abarokore nuko duteye imbere y'Imana, turashaka kongezwa tutaguze. Banzugure nibarangiza babone kukongeza. Urashaka ko bakongeza utaguze, barakubona nk'umusazi, baragufata nk'umusazi. Nibyo yatubwiye igihe umurongo, mubanze mushaka ubwami no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari iki? Umwungere. Imana muri yavuze ikora abantu bane ku maso. Waba uhari utarakira Yesu umwami n'umukiza, uzamura ikiganza musengere. Utarakira Yesu umwami n'umukiza, mwese mwaramwakiriye, mukomerana amashyi Yesu abagirire neza. Tujya gusenga, ariko imbaraga nshaka kubasengera ni izo kuvuga ngo dukorere Imana twabonye, ni izo kuvuga ngo dukorere Imana ivuga, dukorere Imana ikora, atari igikikari. N'abakozi b'Imana bari smart, bazi ibyo bavuga, bazi ibyo bakora. Imana izabagirira neza. Nigize hejuru ibiganza bisengera Imana. Imana Data wa twese, wantumye ndatumitse, wantumye ndatumitse, wambwiye ngo mbaze bano bantu kubera iki imbogo biriho ibona Imana bo ntibayibone, baragenda kuri iki cyanditswe cya Baramu. Ariko mu butwari n'ubushobozi bwawe ndasenze bano bantu babone Imana, ubakore ku maso barebe Imana, ubakore ku maso barebe n'izo mbaraga zikenewe muri iki gihe. Abantu benshi barashaka kugenda uko bidakwiriye, ariko iri juru riraharanirwa. Kandi dukunze inyigisho z'isi, ariko iz'ijuru turazibagiwe, kandi turaharanira ngo tuzagera mu ijuru. Ntaho twajya, ariko nitureke iby'isi tubwihate iby'ijuru, kuko aha ni icumbi. Buri muntu wese birashoboka ko yatega agataha, yataha. Nta munsi w'ubusa. Imana iracyura abantu uko babyita kose, iracyura abantu. Rusorori kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru haba hapanze ubashyire, Nyamirambo nuko, Kanombe nuko, n'ahandi hose abantu bariho barataha. Ariko icyo si ikibazo, ahubwo turataha tugahere. Nicyo nakabaye mbaza umuntu wese uri muri inzu y'Imana, reba niba warabireba.
niba usobanutse, niba ukiranutse, niba uri kumwe nawe, n'akabuza Imana izakugirira neza. Urakoze Mwami Yesu kumwumvise kandi kutanze umugisha kuri ikoraniro kandi kuhaye abantu kureba mu buryo bw'umwuka, kuko ngo abasengereye Imana mu kuri no mu mwuka nabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari n'umutambyi. Nibyo mbasabiye kandi nibyo mbatuyeho, kandi nuko ubikoze ni nako bibahaye mu izina rya Yesu. Amen. Twakomera Imana amashyi.